Kifira foi te fatalo fatu lau mai moa. Mai nei foi vanga o le tanto poklame, mai na to foi o fa pe o fa fo mai. I lunga o le tato le cho le se fonga le sa mo fa mo. Na to foi mai mo mai atu ro mau i lunga o penga so te inga to latu i le talamua.com ma lo lavo se fua fa pe fo na fa firoa i tanto wa malo fa no nio tanto poklame nei ma le official ia o lo ngafa ia ma le fa aswina o loa ia wina tu fafo e be se fo i puipuinga o diso o lo fa pe on awi de mai tono le tuno lo fa pe o tapu la lo tu la fono ia le official o le vanga le fa asu po le quarantine ia le uma fa sai ia ma le tumatai official sinia ia o le tanga venga ia le sunga ia Jackie Adam la sinia fo inisio taupu ia o le afapea ia ona tal noi ne lungo le tatu po kalambre nei il de fo i vaanga o le aso talo fa Jackie malo so fu ia malo so fu tu ia ke longa o le ke so fu manguia ma le waanga ai fo i vai tai mi pisi o le Christmas ia masu fia ia malo se o tanga ia tua inisi fo yo o lo va peona awina tu le ngata New Zealand e mai se lava i tonu yo Australia ya fa pe fo ile stete i Melbourne lo of singi ai ia nisi fo nei o tau mafalo awina tu ia ele o ia ni pepo fam talanga po le leipos ia e mautino am si le fiai ia le to nga o noa ia mai se lava la i o lone ia fiai ia tau mafano Europa o anisi o wala fo nei em fai ona awidatu ia o loa nei saufia tu o loa nei po tau mafa nei tono Melbourne ia po ni fo stete Australia e o loa mani pepa nei o famtalanga po ni leipos ia faftai lava tu ia ole fesili lang ko mai ile se tasi fo eu au fa fonga mel pokalame ole tu langa le lopa ia mo sila fia ola u fa tanga ile avatu chips chips ulu fa I ole talo ia pola ko inga chips le avako ko ingi pe fa pe ola u mai on lepo e fa pe la o se lopa o ngai ave ai ele o ye se lepo ia e fa tu lava le declare lunga le pepa le fa matsalanga le tu atu lunga va lele ai ole se tu langa em fai ona avatu ia le a fa pe teleng o pepa lopa o ngai fia ave I Australia ia em fai onga vaku so atu olo fisa ma avatu ai ia ona fai atu lo ia ma to au nanga le o siakinga po ole malu pui ma malele ia ona fai atu lo ma to pepa la le phytosanitary certificate em fai ona ave Australia ina ia la to lo fo ila ua mai a ia le ngaluenga quarantine ai mol sila fia a fa peo ngai yangi pepa lopa ele o yangi lepo ia e kele lava le e ona fa mai mawina I Australia pe fa pe ele o declare inga ia police foi tulanga ele a mai I le officer ina ia fai toi ia se mato foi so swani ole va ko le phytosanitary certificate ia se foi o mafane I pe o ta o Europa ia e sa ia ona si lo foi I Europa o veni le poso no le ele o se pis ko sta ma foi le pe ona I chips mo mai va pena ai faina o te o atu ilo to ofisa ina ia fai se fa asu foi le por asu pe pe na avina tu fa foi I Australia e me se I tono Melbourne e mo faina va ia o le tu lango le lopa ia sa o le e tele lava o taimi le se lengi leipo o pepa ia lopa le keleng fa ka solo I tono Samoa but pe ona ta ua em fai ona ye le so swangi le fa pe fia avenue lopa ye fai ana su atu officer fa tala noa ye ona fai atu le mato pepa le la ua mai ona ilo po wo mai ona fai ele fa tino ina le ngalwengal quarantine ina ia mafai ona sa watu I lopa langa kai pe o atu ula ele o masangi ile lopa e pe fo la tova ai e pe ele o maua foi o ia ai pe o tulanga nga ai
ai manatu o le vaenga le pe fa pe ole ave for consumption pe fa pe ole ave awa fo fonga tau mafo o tangata tunu i Australia. Ia nā ua whawhau ia Melbourne ia maisi state of Australia a whina ngalo i le tō wāinga le i nei a watun lopa ia whamtala mai ai o ane mua le ofisa ia o le quarantine po le vaenga le whaia pe pawhaasu ia e whamamale le ai ia matu mai ia whamatalanga i nei mwhai o le sa watun lopa ia i tonu i o Australia e mesinava ia le vaenga le Melbourne fia ai lopa tele. O le si vaenga fia siringi ai le tō ofisa ni foi vai ka tupo krami. Pero ta ua e la au foi foi na mo foi go vai fa foi la au foi ave tuto la au e per po muri mai si la va pena foi na ave la va pena to of san ia faftai lava tu mo le fasili ia mo le silfio tato au mai mo tato kalame nei so ola au tatoia va to nei Samoa e fasa so o tūlanga o ai inga i Australia ia whapena foi ia la tō foi maunga i la tō foi tamau a inga mal siu manga e le mwhai ona ave iangi la au tato atu i nei ai a whapeo iei iangi la au e au mai Australia ia pe on ta ua pokalame sola e mwhai ona au mai pe a whapeo ua iei ia spepa pe mita ia ma se certificate mai Australia au tūlanga la leo o le avatuna avatuina o la au atuini ia e le mawhai e le mawhai ngā waku ingi la au aku ingi vanga ua ia le tūlanga whaanga leo le commercial exporters e lava ia timba la ua whaatanga ona ave mai Samoa i New Zealand ia po fiti au Australia ia o lai e whaasa ona watu ia la au koko ia po o ako e ngā flowers po o whatu la au foi ia e whaasa ona watu i Australia awa e foi ia la tō whetu una inga e wale ona whaasa lea watu o la au tato atu i nei Samoa e o alasi si whainga hoi le mwhai ona ave la au pe e le mwhai ai ralo tū la fon e si whainga hoi le tō soni le tō ofisa i le mwhai na ave la tala au le tō safu Vanganala o le tuenga whaanga le o le tungasi. Le o le carving stick. O an pawanga tu langa im whai ona ave, langa e la vea lalo me ka o handicrafts. Ia ai e whaapea, e whaatanga on ave, pe whaapea la ua mai a ona whai e le whaasu. Ia au isi tuenga la au tutu. Ia e whaasa ona ave. Ai e foi atu langa leo o pe o meio cocoa beans, cocoa ia po o fala au whaanga fala au ainga, fala au whaisua e a bato tuni. Pe whape a waku ia i olo fisa mātou i whai il whaasu. Pe il whaasu ia ona a bato e lole le pepa lea certificate ia awa fo i le awina atu i Australia a o mea tau laula au tuto po la au tuto ia. E le mwhai ona ave Australia. Ia le nei, o le si vaenga le fia siringi ai, wana tātala noi na fōi e tanga na ave ia le pololo i New Zealand, ia e whaasa e Australia. La se whainga e sao, se whangsea ave Australia. Me le tōwhisa, la se whisoi mo le tōwhisa, i le whaina ave se whangsea i Australia. Mo sila fia o le whangusea. Ia e la vea i lalo o loa ia tu sami, seafood. So mawhai ona ave i New Zealand ia po Australia foi. Ai mantua ia e te tau lava onga tiklea. E le mana o mia fua ia se pepa mai matu vaenga nei quarantine. Pau lava tūlanga ia malu pui pui le o iei ia se vai se tulo o to ai. Pe a whapeo ngai whafulisa, make sure ngai fulisa lei, wrap le lei, mautinoa le o iei se leakage, po se me ono le pai le vai. Ia mautinoa lava ia declare lunga le pepa lea whaptalanga le tu atu lunga wa lele. Langa o le seafood, it's a seafood products e mawhai ona ave, pe whapeo lai declare. Au se tūlanga tau se pepa mina o mia atu i nei, ia, ele o mina o mia e Australia. O le tūlanga lava ngai o le malupui pui, tā pena whale ia, koenga o loa ia pe whangsea, po a fo ia isi koenga seafood,
Ia awa foi ia male declaration ale lunga le pepa famtalanga. Ma lo fa ftai ia o le si va nga ta ua le wa sa lo ia o fa fo fo wa ta si to te no ta to ia na wa aves fa se ma si mo ku la nei Australia ia po poni po fese stet ta ua lan fa la i lo lunga le pepa famtalanga le lunga vale la ate malanga tu ma le fa se ia sa ole ia ale polo lo fo si futa la fa sa Australia. Ia o tūlanga lava i o palolo. Ia kai peo le palolo ia ele o iloa ke le tangata Australia ia po le alea ko inga o lo tu sami ia wala i foi ona fai foi la tau puipuinga la tau foi puipuinga ta tau foi vale o lo fea vea ia wala i foi nga faasa. But o ke loanga a whape whai lava ia ilo ilonga le quarantine Australia, ia man mako quarantine e lava le vai tai me ono koe e ona o mawhai ona toe e oi ave ia le tatou palolo lea i Australia. Jackie, o ani tau mawhai, mai sa mo le matua iri tata iai Australia. E o alwanga le milpone o whape mai. Ia se whai loat o ani o loa matua i poni tau mawha. Ta tiru pule o loa a o tau mawha. Matua fa sai tono Australia fia Melbourne. Ia a mo sila fia a ta wa Melbourne o Australia langa ile fa pe ese ia se tula fono a se te tasi pe fa pe o se o loa a wina tu ni Samoa ia po fia lava. O tulanga tau mawhai o ngai fa sai nei Australia. Ia mo sila fia ia olae e lem fai ona watu tatou meat po o manfasia tui nei ia o loa ia kai pe o pe o ka ua o le ulu umu ia o le ulu umu ngai wa ngai faasa ona ave ia o le kako manfasi ia po o meat products tui nei ia a o tulanga ia kau cooked food items le lave ia canned food ia wakuinge cooked food le faavela le ia po se no au pipi po se ia o ngai mawhai ona ave e tūlanga lava declaration langa o mea ai wo faavela o mea ai tu ai sa ia watu atu ni Samoa ia e faasa ona ave especially pe fape o se manfasi atu ni Samoa tūlanga leo o ngi products whangai ke sul whakaus whale o loa po se frozen products po se pepa moa po se ia o tūlanga ngā whai ona ave pe whape whai mai lase pe mitsa mai Australia kai pe lavo le au maingo o loa su aisa mai Australia na o mia foi e Australia ia se pepa pe mitsa awa foi le awina tu o loa ia tu aisa le whaatawa tui nei Samoa o tūlanga o meat products le fausia ngai Samoa ia po kako anu manfasie ia elem fai ona ave i Australia ia o foi pe fai ni pepa ia e faasa langa lai foi e pui foi la tso manfasi o ia ke longa Australia le kele manfasi o ke longa e kaungo fia ku manfasi o lo manfasi nei ia but o tūlanga lavanga ia olai e faasa ia o loanga manfasi ia e fa peoni o lo fa tau atu i fale o loa o lo tu aisa ia na mia lal pe mitsa le mai Australia alo fa tai o New Zealand ma Australia o matua fa o la vo pa ma fa ia fa sa pe ia la aka ngo fo Australia pe o ngi fo pe la ke ngo sa mo ke lo fa la ve fai ai mo mia le tonga o le fala ni o le siapo la se fa inga tu fi so ni i awina tu la o le tonga ia o le fala li ia po siapo i tono Australia mo sila fia tu ia o tūlanga uma whapena pe o i tonga o fala li o fala papa o fala lelei vai te tele ia kelenga nga mai I fai poiponga ma ia matulanga o handicrafts what me tau lima o salu lima o tā noa o ia matulanga ma whapena e mana o mia lava le fai o le faasu mo sila fia foi a whape e whai faasu
e lusu wha i tūla lava le whainga wha asu. Pe ona ta ua taimi ua sola a wha pea ua malanga, whaisa malanga pōna nei. Ia e whautua lava le awaku o loa wha pea nei wha asu pea wha pea ai malanga ngai ka wale au mai whanle pe tasi lea so ai le whail malanga. E wakungo o loa ia awa whail whatino ina mātou fwoi au nanga. Ia o le wha asu la, ia e fwoi ia tūlanga lea tai pe o le tutongi ina lea o le po le fi o le wha asu. Ia o le wha asu la, ia e sala lava le fi pea wha pea langa e le mātou chamber, e le mātou masini whapitoanga e tu umaya ia o lo tangata ia whapea ona ave ia tunu mamau ka peo New Zealand, Australia. So a whapea la e ko akele lava i a ingo o aku i whakakaingo ngei ia ai ave tai au. A whapea ko akele lava i a ingo o aku mga lako o loa. Ia e whapea nā whea ona pa u le tau langa e vai ia le tau o le whaingo le whaasu lea le masini atua. I leo whaingo a inga i e whapea ona ave lato o loa whapea. Ai mo le sila fia la tunu e mana o mia lava le vave avatu. Ina ia whai atuai ia le whaasu. So o le mea lava le mana o mia mai Australia o le pepala lea a le quarantine ka o le phytosanitary certificate po le pepa lea pasi o loa. Ia awa fwoi le awina atu i e tonga, ia ma mea tau lima, ia ma tūlanga o mawhapena. Ia awa fwoi le whaatanga ina atu i Australia, ia ma New Zealand. Ma rofa ftai atona laua whafonga mai fwoi ia nisi ia o tātou ai ngā Australia, New Zealand, ia ma nisi fwoi o atino maolo whapea ona awala tuai ia ne fwoi a fsota inga ia e tau alatu ia i le tātou website le talabua.com ia mai lātou whaafonga mai ia i runga o le sā mua whamo. O le vanga munumuni a tiaki e tatiri whaamawai i lea so. Ia, o ani mea voi ni i tau mawha e o mai tātou tangata mai tono Australia, ia fwoi ma New Zealand, ai me sei Australia. E matunga tapu lalo tūna whono ala tātou i le malai waalele, ia ai me se fwoi o le o wafu. O ani tau mawhoi o mai malatou tono le atunu e tapu ma e whaasaina, ia e le quarantina Samoa. Ia whaftai tu, ia mo sila fia o tātou au mai mua. O loa umatau tu aisa, mea ai tu aisa, le lave ia pusa moa o ham, pusa sosisi o whole turkey, ngā peua o le walaka mai ia. Ham o maso? Ia, o masos, le lave fo ila masos o lalo seafood. Pe on ta o seafood, a whape mai ani au seafood mai Australia. E declare lunga le pepa whamtalanga. E kai pea o le wakunga le o seafood i Australia. So e mga omia le declare, ia ma malu pui, make sure le o iei ia se vai po se papala o a fia ia le koinga seafood le a whapea ona mai. E a whapea o loa whaanga e le lawe ia pusa mo, ham, o whole turkey, o sosisi, ia koinga o loa la na e mana omia pepa pe mitsa. Because ia le mato pepa pe mitsa mo meats and meat products mai Australia. So e mana omia la le whai mua pepa pe mitsa lea. Ia whaatanga i ona o mai ia le o loa tu aisa ia. Ia isi tuenga o loa ia whala au aina, whala au whai sua. Ia o loa whenga e mga omia le whai o le pepa pe mitsa. Ia lava le si lo matua e tau mawhai le apu po le moli ia o akulunga vaalele ia wa mai ia langa moli le ko le ako ia saulo i malai vaalele Samoa ia ai ele o spe mitsa pe os me fa fose ia ia o fautuanga lava tulanga nga ia ia mato pins fanga e langu sama te tele o malai vaalele a fa pele i o atula ia i le lainga le mato vaing le lava le kia le pin awa fa pe o atu I matavaenga ia e mafai ona fa leo nga ina ia le apu pol moli le ia poles foi tu langa ia e petu sia lau swafa la lo mato lisi leo tangata fanga e fa fitau ni po tangata e le au no mas pepa pe mitsa
ia po se declare ingo lunga le pepa ia so tūlanga whapena o whala au ainga, whala au whaisua, imna o mia le whai o pe mita, pe whape au wina mai Australia. Ia kesi I tau mawhawhoni nei, olo o telefo ina malanga tato tangata I whafo, ma tau whai e au ina ki whafo. Ia, fia mou ise malam angal kata pokalami, ole paa. Ia ole tasini o tau mawhalo whape ona, Alas tu lang I le tape na ina le pa ave ina le via fo pa ina lo di sini o sifo. Ia mo sila fia ia o loa ia sifu le la ve pa o le ula lobsters ia o tulanga mo pena ibna mo Australia la va ia e lato ai inga wa fa le kunga o pa po o lo fale fai ia shells ava ko kungi Samoa a fa pela ngai se fia malanga ma ave sanga kula pa ia po se kula ula ia po la lava ko inga o lo fa pene imna o mia lava le fai o le imna o mia mai le au mai se pe mita mai Australia pe fa pe over to mai le 10 kilo 10 kilo ia le mamafa le o le ala fawa sa no Jackie e le mo le pa fo e o tinu si no lai o la pa no mo ton fin fo le va to me e o tu la ni si no o la pa ia on fingala no I das tu la no wa kum sa no pa le na ma tu la fo ai no e fa mai pa ai tan no fo pa ho la vo ni so si fa ko sanga pa il ma che equipo fe no tu la tu a fi se pe po le mai ala o la pa ia o ke longa ku langa dia ia pe su langa fa le sanga tsa wa avinga pa ai o lai au no ma se faingo o tu langa tau ona fai ai pe whakaka inga la leo le o live crabs ia nga mau I New Zealand. Mora sila fia lava o live o crabs ia e ave atu I New Zealand po Australia. E mna o mia le frozen. Ia frozen le ia pe ave fresh. Ia ai mautino la ua pe. Not live. Because e fo ia tuna inga pe ave se live crab o live crab ia e lava ia inga I Australia ma New Zealand e ono whengatai fo ia tātou o loa whea vea ia atu nu ia pe Australia ma New Zealand e wha pe o stulanga whapena e mna o mia lava le make sure le pe ia le paa ia ma declare lunga le pepa whamtalanga ia ke langa stulanga whenga le ua lakua tangata lea ima o le lava langa ia mawhawhau o le ave ia ngapa. Ia, o le whautuanga lava ia malu pui e tapenanga inga o lo whape ave. Ia ma make sure la whape o vatu ia le mais 10 kilo. Ia e tāpā lava e New Zealand ma Australia le se lato pepa pe mita. Whatu mo mai Australia po New Zealand. Awa tu langa pena ia langa lai fo I la to ai inga awa fo I le avakunga ingo o lo fape ia o ke roanga pe o kulanga le o live crabs nga mo we New Zealand ia ai stanga to fenga le mana o fa tsa o le pe o la nga atu ia le paola la le ia ke roanga ia wa fa mai mawinga ia e paola ia ave ia ma wa le lo pe o sala tupe fo ia le tangata le ia o tūlanga whapenga a whapengi me pena ia mantua tunu mamao ia e kele lava lako foi tamao ainga lai pui mai ia kele foi ia le se sala ongo sala ia tangata ia avaku ia lako o lo whapea ia au noa mani pepa ia pe au noa foi ma se whaailoa ia pe o tūlanga ngai I mea I o paa maula pe whapea au ina tu I Australia po New Zealand E tau o tele le fisota ia tu le ofisa o le whaasu po le ofisa o le quarantine. Ina ia mai ei pepa mwhai eno wha amaunia e mwhai ma ua e anga wao na ave le tau mawhai fafo te malanga mooi. Ina ngantai lea. E te tau fo eno wha ai loa o loa alo e malanga mooi lunga le wale le po lunga le wai ofisa ia quarantine I fafo.
ona o le tāua o ia whainga. Ina ia malu pui pui ai o tātou o tunu e maise o whea ve inga o tau mawha mai lea tunu i lea tunu i lano le tūna whono. A whai o e whia malanga maselopa, ia e mawhai au na e a ngai i le official quarantine, e whai mai i le pepa, ia e mwhai anu whaatanga na ave le lopa, ma ia whai loa i lunga o pepa ia tu whātu, e whaatumu, ia e whai loa toi official quarantine po official foi, ia o whaasu la tunu ia le o loa po le tau mawha e malanga atu. Ma oe, e tau lia e au ngā foi loa ngai le official, ina ia matua whaamatala ili mai ei au wā ia le whaatangaina o lo tau mawha ia lo e fia malanga ma o i whafo. A whai e te fia ma atini. O lo ia le tātou official whaasu ia po le quarantine, lalo no mtanga luenga ia o whaatoanga ma whai ngā whaiva. I lona official tū, ina ia mwhai ai ona e ma i miso au wala, ina ia maio i o le nei ai, i lalo le tūna whono, ia tau mawha i mwhaina e malanga o ma oi. I whafo atu o le tātou tunu. Se wangna, i se si wa ngoro e fia sauno e kia check. Nei, whaftai lava tu ia pau lava le whautuanga i o le tātou ngā lue whaatasi a whapeo iei lava ia ni o loa tau quarantine peo na tā ua taimi ua sola. Ia mna o mia lava le su mua me lo ofisa silingia pe whapeo le fia ave atu i atu nu mau. Awa a whapeo iei lava i o loa ia e leo iei au noa mai pepa ia. E lava le tūlanga e mwhai ona koe strict fo ia regulations ia po o tūlawhono fo i la tunu. Pea whapea o loo au sia ia tūlanga e tau ona whai. Ia ai mo sila fia fo i malu atunu o loo matala lava mato ofisa nei. Ia awa fo i fasili ia po le fia mamlama fo i o loo i mato numero telefoni o le lua o iwa lua wha. Ia pe so tai fol mato au penga te whailangi o le www.samoaquarantine.gov.ws. Ia pe emaili mai fo i le aceo@samoaquarantine.gov.ws. Ia awa fo i ia le malamlama atili mo o loa ia awina tunu umau. Ia awa fo i ia o loa fo i le au mai atunu umau. Jackie Adam. O le tumaitai ofisa si nia ia o le ofisa o whaasu po le quarantine i Samoa nei. Whaftai atu le mai mo mai, ne fo i vaenga o le tātou proklame, ia i nātou mai mo whaafonga fo i lunga i o le talamua.com. Ia maise o le tāpua i ngā le atunu o lo whape fo i tāpua i malu mai ia whioanga mana alwhanga, maise o atunu i mao i lunga le late show, le Samoa whamo. To e turi tau mai le vai aso o mua mo seisi whapoponga nei proklame. Mo le temi nei, manumia tere da whaso i fuaia.